Ubajon F. Karshiyeng Badairu Working President Jongka Meghalaya State Olympic Association. Ulaong bakilayale ban persya ya ka jingtmu jongka surkar. Ban penprano ya ka jaka yale kai kabadon hala shumer. Henry hakini ki kendiat sengi layo i. Baka surkar kalada ban penpra ya kate ka jaka. Haga jing keren berkilat pathai kubor. Ulaong bawat lada ka surkar kalada ban penpra nakaliang jong ubajon ula kerpat ya ka surkar. Bakade banle kadbala ban penbiang pat ya kiwe ki jaka. Namar hangto, kidon kijingnya lekai kum ki badminton, bat ki table tennis, bat kiwe. Henry ka surkar, kala aja ka banchna thamai kijingnya lekai, HJN Studio. Mentala don arbona, nadu tu kami kira games, ming na kerja no 10, deka table tennis bagi badminton tu kira kerja lagi di sini, de nama ka sports department kala make alternate arrangements, kira penbiang iki Jakarta anti apa, HJN Studio. Long persa seperti pidon Kaji kerpa ini kalau ba kasukar kan lekan bala ban biang pat kiwi jeka no kumbegitu ka tennis bat badminton kisidon kejina ka itu wat mengi ko MSO office ko dan tu dikila ka kumbejing kumbejui kemudian ka MSO kila I office apo JN Stadium ka badminton ka table tennis la ai jaka nanti po JN Stadium mo bagi la kai de ngi syukurmen ba kadika kadika jing sina thumai se ngimpat tip ka design kan no dai kandang don ne nomor ba kila national tu di infrastructure te po JN Stadium di ngam tip la kan ni kandang de ne amshu ka JN ka sports campus ne kan de da ko wipat ka jing pendon kameka kum ko auditorium na kiwi Magla untuk di office sarkar tu, di nomor sarkar ko makin dak berkreat ke baham he ke jumpa berkreat hapo JN Studio ada di nomor ta ini sistem arsdem nindon ke jing thut ka jing lekai nomor ngi dunai ki Jakarta kai dak jing pras betul tu pandai jing tu nang iki kena ke badan kadi ha kanu ono ke jing tai kadi ke jing tu nong nomor temporary kemud kandon ke jing kta dai ko makin matakin redo biang kin penbiang ya ketika Krinolen Road kani ka JN Stadium nang ta kani ka yuwat kani ka bangi pelong kani ka North East Olympic Games tu dan bok ngi don ka sai campus di bat bun ki jela ka ngin persang pelong situ di kambut kumta ni ngilong bok ngi depend hak soka bahkan penbiang ki jela ka lekai hawede bi khna ile badminton ki khna ile table tennis la penbiang ka jaga po JN Stadium ka indoor hall juga JN Stadium hang tu kini lekai. So that way ke disruption kam don ka shlong baga jakai lekai ke badai nal shumir la ra ang tiapo JN Stadium polo.